Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kubunakuphi la ubukele khona ngemakuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel la uvele ke ulike video usubscribe weyingane zakwethu ke ngixolise lapha ke unyamalala ke isikhathi eside kungenxa ke yeyinkinga esike sahlangabezana ke nazo kwi channel ngase ngilinda ke isikhathi esingango 3 months kodwa ke ngiyathembisa ke njengamanje ukuthi ke sengibuyile nguphathele ke indaba ke ezimnandi njengamanje ke nguzele ke nama transfer rumors lapha ke kulona ke ibhakabhaka utabonfelayo ekuthiwa lapha ke Orlando Pirates ke njengoba ke kuyiwinde lama transfers ku January ekuthiwa ke lapha ke ifuna ukuthi ke lapha ke ibophele ke lapha ke ku backline walo ke ibhakabhaka utabonfela ekuthiwa ke Orlando Pirates ifuna ke lapha ke uTresa Jibaba yamba odlala lapha ke kuyona ke iSekhukhune United impela ke njengamanje ke ingxoxo zabo ke neSekhukhune United impela ke ziyaqhubeka singase siyibone Orlando Pirates isayinisa ke lapha ke i-defender elitsha from lapha ke iSekhukhune United lo ke uTreso Jibaba yamba ke oyisiqongqwane ese-defender lapha ke kwiSekhukhune United. Orlando Pirates ke sifisela inhlanhla ukuthi ke lapha ke ingxoxo zabo neSekhukhune United ezihambe ngendlela ke siyibone imthola lapha ke uJibwawa yamba iyona update engiyiphethe ke njengamanje like video usubscribe kuyona ke i-channel mina nawe ahlangabezana kwe video elandelayo nisale kahle.